Hai menaza ibeting chua ilung tap and mene na mai bai ke zing kajete set rimai gu Marasam news kederin sa Zeme kona salyaga radalei Zinai bai ke zing kajesna ba mai ge Ziliang Student Union Nagaland haram gu governor laksaibe Professor Zadis Mukhidu pugu official resident kusarat ki rats bawangene hadauze dodami zedam samkai delei ze salei Ziliang Student Union Nagaland saze penuine Nagaland haram gu laksaibe governor Professor Zadis Mukhinai pandeu issue misonga ze dodam samkai delei irame pandeu ze Ministry of Travel Affairs Government of India Indian Sokrine teitatu zabambe tabam tening haraka school ge Travel Boys Hostel lesina mabambiki teloka makpede zai Ministry of Travel Affairs kangene tening haraka school ge Travel Boys Hostel lesina mabambiki telosu rape pet ka beting kumte sen judi ze tunaria kachang hagam kangket tu teitatu suraka ga be ngomag release sale Ziliang Student Union Nagaland saze penulung kare be ngoluze Nagaland gu governor laksai be Professor Zadis Mukhine Ziliang lesina mabota ge rangchi gaize palambia gane to rakanang bata zai ngambria kapling begene to gai gu lei zai ne pane Ziliang lesina mabo hange samram kanje be ngohim changra mapi gu lei ze sale Ziliang Student Union Nagaland ZLSUN ne parent district angabambe sokri gu kusarit ki officials lesi ki institution rametu rangkaize Ziliang pedaina manai param pezen megungi jaga gadinu ne lamsingi wangrebe bai ke zemre nai bai ke zemre ket mai ke bambe zegene sokri gu kusarit ki officials nai lesi ki institution leine kainam kham relay ze sale zaine Ziliang Student Union Nagaland ne press release Nagaland haram guting nami puinsang ne sam kachi be lia pecha bamara matage pechi gai je punuine Nagaland sokri nai private enterprises sokri ki gumata tu makse mirama gumata tu himagu pampora matage rangai je Ziliang hezen magu midi jaga ga dinu ne lamsingi tingmike Ziliang hezen meta tu melei na hange casual leave penji makpe suti takba bamai hange pegai lo zarangai delei Ziliang Student Union Nagaland ZLSUN ne Ziliang hazet nai param pezet melei ne du jaga ga dinu ne lamsingi hange rachaga be sampe gai delei anui Ziliang hazet mena apo jaga ga dinu ne lamsingi kangi beze katalei ne tu chibeting wang ne anui param nai bedaina hange so makche hingnam miswanga ze hingnam gai be zai pezet ma hange helei rachi miswanga ze lugen ra pe be nai mipum sak ibam ra pe beze gene katalei ne tu chibeting wang du kutu be pe gai be timik te ze kahangi delei zaina apo ngi chagaga dinu ne lamsingi ne anui kuhung menai anui ki bora me zaina anui mikang makak ten tip se anui kuhung menai misui kan tha ze ngi be timik lei ze sale zaina lang betu ze apo ngi chagaga dinu ne lamsingi ne anui Ziliang hezet menai pedeina matage desi ibe kalang itu di be nai pumket buket tebe ten tip kai ze maki be anui Ziliang hezet nai anui naga hezet men tu menatage pewanga be changlo ze salam pe gai delei India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne wang rabah bai ke zemrun tak mai ge anui North East States Arunachal Pradesh ram kyawang le gu lei ze sale zaina India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne Arunachal Pradesh ram ke tepege Doni Poli Airport nelembegri sobabam holongi itanagar tage bambege airport ka chibe lepet ka gu lei ze sale anui North East longriagu haram te set ne blui ibe ngoi ibe na loi ibe kagadak pege ngoi lang ze gwang pui hangge kalanga merame state winner na pakana pege ngoi lang ze lugai me first runner up ramene Miss North East 2022 ge kazoga rame contestant mina hangkriming ne danai bai ke ze kai je sorok sumai ge Kohima ge wangchang gai je ladele ze sale All India Radio News Kohima ne saze first edition of the Miss North East 2022 beauty pageant railang petuze anui North East longriagu gwang pui hangge blui ibe ngoi ibe na loi ibe kagadak patariam ze North East Beauty Pageant Organization ne dimchu gai ze Beauty and Aesthetic Society of Nagaland ne apotariam te kyube pamapi gulei ze saleng zaina contestant ramane wang rabeting na mi puite set ze grooming season crew ze kanang be kenet me kada kham ze nalang ba mai wang rabe crew ke ze ku chum ba mai State Cultural Hall Kohima gane Miss North East 2022 Beauty Pageant bamgu de lei ze saleng zai Marasam pogamene sa za grooming season hige Miss North East 2022 contestant amadu renowned resource person supermodel celebrity dentist pageant smile expert
Femina Miss India ne contestant ramadu sabchulu se hadodam samgai gu leije sale zai ne children home ramadu kuhung mena kang jabetu je charity show Miss Northeast 2022 contestant ramane bai ke jing kai je skui kamai da zai Kohima post office ke tulia kai gu leije sale Meghalaya haram gu body payment me cabinet ne Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 kumge sokri ne hinde chem ga be luturai ne rahange wangrai be Meghalaya haram gu body payment me wang dui luze samhe bi samge next cabinet meeting ge pungai gu leize Meghalaya Chief Minister Kongrak Sangma ne pechi ga de lei Marasam pogame ne sa je Meghalaya government ne Meghalaya Regulation of Gaming Act tingkum chang na je kaket kumge hindi chem ge be luturai ne ra sam kam ga be je apo gaming act kan thabiki kesino ge kacharang kang ka keze kan thabanai rahang lelu zai ne kesino plung ki ge zo zo biki bamra phyogai be hindi ne bedeina me nai pram pezet me hazim nara me ne gaming ek kai mak che kang gi be bo ka cham bana raki gu kasa karang me ne Meghalaya ram ge kesino kan thabiki te lepet kai je kai be lu nei mak lei je sale Meghalaya Chief Minister Kongrak ke sangmana sa je sokri ne hindi chem ngai be lutora na ra hindi pesi bazai ta to tak ne te kyura nang lei je sale zai Meghalaya government na apo gaming act zikum tingkum chang na jang kaket kumge hindi chem ngai be je Meghalaya haram ge pabam ngui bar me capital mahange teng tu chukai ra boost tourism zai pedeina mahange harampu habe te hu chukai ra zai ne Meghalaya haram go lui bomra mahange peita to be employment ngura hang jege ne hindi te lokai gu leije sale India they go cricket thabdo ke tim chak cherji te me Board of Control for Cricket in India BCCI gu rosui pe secretary je sanne jinai bai ke jing kai je sana bama ge sandu pet kai je Indian women cricketer mi pui mi ne India they gu mi pe mi cricket thamabo hange mi pe pe nai samrap se cricket ne pe gule ai je Board of Control for Cricket in India biagane relang be to je mi pui mi du pa boro gane to champion sui be luto gane ra te gule je sale BCCI gu rosui pe secretary je sanne pagu tweets ke rogai je India dege cricket thabdo ke tim chak serji te me Board of Control for Cricket in India ne pay equity policy cricketer mi pui mi na mi pe mi hange mi pe beria ken samrap che pe rahang hindi chem gai de lei che sale zai chuna a BCCI women cricket mi pui mi ramene cricket mi pe mi hange mi pe be ria ken samrap se pe be ngogu de le ai je test match ke India gu charang kang lak roaming one day international ke India gu charang kang lak sorok zai T20 international ke India gu charang kang lak chum pe be ngogu de lei je sale ai je India de rehe ka chi ba hange gender equality mi pui mi pe mi don samrap se teloge be zai pa boro ke tu champion si be tu so dara pe pibang tim chu ga gu de lei je sap ne pagu tweets ke tweet tu ga de lei India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne namai bai ke jing kai de set rimai ge chitan sivir India haram gu police pai ramadu rehe je pasui de pe Home Minister na India haram gu police pe rame Director General of Police DGP du video conference lui pe nai pukole pe bongene ke chango je sam bin sam gai gu lei je sale India de gu body pe Prime Minister Bambe ku sarat ki Prime Minister Office PMO ne saje apo chitan sivir tariam je bai ke jing kai je te se rimai gene bam su je bai ke jing kai je skui kamai ka chang Surans khun Haryana gene bam gu lei je sale Prime Minister Office PMO ne saje apo tariam ge ko zo kara mele in je kusarit ki gu te dele ne ge ro ka hazak je bam pe Home Secretary of State Director General of Central Armed Police Force nai Central Police Organization gu pe ramene zo ga gu lei je sale Salom School hangrum ne hana poina rame nai le sinara madu ngulum ga beto je Diwali nyugu suti tingge longkai Vacation Bible School them rejoicing in hope ka gui bege misui kan thabe bam le ke chebe sampui kangene danai habai ke jing kai ba mai ge Vacation Bible School bam chuze habai ke ji himrun tak mai ka chang hangrum baptist church kene Vacation Bible School tariam tet ke ran rangai je chuna ka chang tet ke zala le je sale long kai Vacation Bible School gu director pasui de puse Mr Ikaning ne me Salom School hangrum gu principal ne sangai le je music director ndra ko na hele ko gu pasui de pe Mr Misak ne me zaine Vacation Bible School gu superintendent Mr Harui Lungbe Zeme ne sangai de le zai apo long kai Vacation Bible School gu ka telia me teachers mina hangkai je ke la le zai le shina me har chum je ring si mina apo Vacation Bible School ge wangze ka zo ga de le je sale
Aigana na mai gu Marasam news ka loi ga dele pigai sang kingani malay indu to dele.